Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Ovim povodom u centru Jagodine kod fontane bio je postavljen informativni pult, gde su svi zainteresovani građani mogli da dobiju dodatne informacije o ovom konkursu. Za područje policijske uprave u Jagodini predviđeno je 14 polaznika za radno mesto policajca i 4 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda. Prijavu na konkurs sa dokumentacijom kandidati mogu podneti policijskoj stanici po mestu prebivališta. Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove: da su državljani Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana do trenutka prijave na konkurs, podnošenja prijave na konkurs, da imaju prijavljeno prebivalište na području policijske stanice, da nisu mlađi od 18 godina, niti stariji od 24 godine do trenutka podnošenja prijave na konkurs, da nisu stariji od 27 godina za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta. Ujedno bih iskoristio priliku i pozvao sve zainteresovane kandidate da nam se jave i da nakon završetka osnovne policijske obuke zajedno unapređujemo bezbednost svih naših sugrađana. Konkurs je raspisan 27. jula i traje do 11. avgusta. Svi oni koji nisu bili u mogućnosti da posete štand, sve informacije o uslovima konkursa mogu saznati na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs, kao i na portalu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.